ایوار باشه تماشاوان هجا ایرو ازوار بم جهاد بیازید بو پیشکشکنا گشتان و چان یا ایرو دسری دامی بچن عالی گرینگ ترین سرنوچه د انجام تقینکی لباجار تلتمر جنک و دزاروکان جیان خوش دزدان شاندکه انسیاتیوا پیاده و حوال بنده و ایرو دچه ترکیه بشار الاسد هل بجارتنین سروکاتیا سوریه پیامک بهز بوش بولاتین روجاواین کو پشگریا اپوزیسیون دکن اپوزیسیون د بجا هل بجارتنین اسد نروانا شورش د بردوام با داعش خجبو پیکانینا اپراسیون که لشکری لباجارو که قباسین لدورا بابه آماده دکه بریاره کنفرانس که تایبت بو روجاوای کردستانه ل اسپانیای بل دارخستن لیکولین درباره وان هریشین کو گمان غازا کلورت دهات به بکارانی لسوریه بردوامه جارکدین دنباش ده لباجار تلتمره ده انجامات تقینکی دمال اندامکی پیادیده جنک و دو زاروکان جیانا خوش دزدان مالپرا یکی تی میدیا بلاف کریه که ده تقینک دمال اندام پیادیده بناوه صالح فواز شبو ده انجام ده دو زاروک و جنک جیانا خوش دزدان ناوی وانجی اوین هفجینا مسعود براویه روسیل کچا مسعود و فواز کره صالح هر وها جنک دنجی برین دار بویا و برین نوان گلک گرانن لگور مالپره کو صدما تقین آبو کو هر دو زاروکان ببومبه کی دلیز دناوان ماله دا دما کو باوان نه حاضر بو دا انجام دا اف بومبه دست وان دا تقیا هر وها زیان مزن گشتن و ماله هجای گوتنیه کو باجار تلتمره دبن کنترولا پیاده دایا و گلک جاران شرد نابرا وان گروپن چک دار درد کوه ریخستنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش خو آماده دکش بو پیکانینا اپراسیون کلشکری لقباسین یا دکوه دورا بابه هر وها لگور چافکانی کی تایبت لقباسین جار کر اشکره کر کو ایرو در دورا دمجمر 8 و نیو صبح بهتر ج 7 اتومبیل داعش بچکین خوین گران و در باسی گوند قباسین و دوره بون جبو آماده کرن جو اپراسیون کلشکری لوی دوره جبلی کو اندام داعش جگوند البویهش دور پیش دکه جبو در باس کرن اوه یا کو دکوا با کوری روجالات قباسین به 7 کیلومتران همان جداره داخوا کرن گو کسکی جداعشی اشکره گریه کو او نها د آماده باشی کی دانه جبو پیکانین اپراسیون کلشکری لسر گونده دکوین با کوری قباسین بتایبت لسر ترحین و الاحراش تیزانین کو بریا دروجان ریخستنا داعش دشرکی دال گونده ترحین و الاحراش بسر نکتبو لدجی شورش وانان لوی دوره کو بدهان کشتی و بریدان جوان کتبون جبلی تک برنا دو اتومبیل وان لگور چالاک وانن وی دوره شاندکه انسیاتیوا کردی کجالی انجمن گلیا روجاوای کردستان و چند پارتین کو دناف ریفبریا خواسری دا جهدگرن هاتیه پیشنیار کرن جبو کو بهزن اپوزیسیون سوری را هفدیتنان پیک بینه د ایروجی سردانا ترکی بکه زانیاری بهتر دو راپورته دا شاندکه انسیاتیوا کردی کجالی انجمن گلیا روجاوای کردستان و چند پارتین هوالبند نوی در ریفبریا خواسری دموکراتیک دا بجهدگرن هاتیه پیشنیار کرن جبو کو به هزن اپوزیسیون سوریه را هفدیتن پیک بینه و ایرو سردانا ترکیه بکه. لگور زانیارین آرکه و ایرو اوشانده جبو کو به هزن اپوزیسیون سوریه را درباره پروژه انسیاتیو دا بجوه و دریه درباسیه یه سنوری را درباسی ترکیه ببه. اوشانده چه هفسرو که انجمن آگلیا روجاوای کردستان عبدالسلام احمد و سکرتر پارتی چپ یا کرد لسوریه محمد موسی و اندام ریفبریا تکلین دیپلماسی یا تفدم جنار صالح پیکته. تی پیش بینی کرن کو اوشانده به آلین اپوزیسیون سوریه را درباره انسیاتیوا کو داخوازال درخستنا کنگره انشتیمانی یا اپوزیسیون سوریه دکه گفتگویان بکه. انسیاتیوا پیاده و هوالمند نوی کو به ناو انسیاتیوا کردی بناف دکن داخوازا آواکرنا سوریه که پر آلی و نمرکزی دکه.
تبلیغ چارەسەرکردنا دۆزا کوردی li gor peymanên navdewletî. Ev însiyatîv di destpêkê li ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê hat pêşniyarkirin. Tevî ku encûmenê gotiye berî peydakirina zemînekî ew tu karî hevbeş li ger Encumena Geliya Rojavayê Kurdistanê nake. Lê wê heta niha bi fermî bersiva pêşniyarê nedaye. û di dawiya meha borî da şandeke ji desteya hemahengiya niştimanî ya ku wek opozisyona hundir tên naskirin, seredana Qamişlê kiribûn û piştgiriya wê însiyatîvê dabû xuya kirin. Di demekî da ku însiyatîva PYD û hevalbendên wê daxwaza avakirina Sûriyayeke pir alî û nemerkezî dike, dest datîne ser Rojavayê Kurdistanê û bi zora çekê hukm dike û hêzên wê yên çekdarî jî serkirde û endamên partiyên din li Rojavayê Kurdistanê derdixe. بله تماشاوان اجا هر درباره و مجاره دا و گلک مجاره نجی نها میوان مال استودیو بوگن که شکرنا وان مجاران شیروان ابراهیم چالاک وان سیاسی مرحبا کاک شیروان دسپیک خیر هاتی بو استودیو آخی دسپیک دا خواندنا تجوی انسیافتی را چیه؟ اف دسپیش خریان مبادره جالی انجمن گل یا رجبای کردستانی هاتی کرن؟ نه اف مبادره گنا دسپیک کن یان بان کرنه گلکی درنگ هاتیه گلکیش درنگ هاتیه گرک دسپیک دجی یعنی هزین کردی تایبەت مجلسا غەربی کوردستان و منطقه هەموو خەت بە دەستی خۆدا ڕێدابانە هەموو سازیە سیاسی کورد بەری هەر کەسی ئەو ژیل دۆرا خۆدابانە هەفتوو بووبانەوە کە هێزەکێ وەکە تەجروبا و باشوور دەمێ بوری چێبوو بووبانە بەنگەهش بۆ خاطرێ معارەدا سووری هەمووکێ هەنگی دکاری بوو vê serkêşiye bike. Lê nihaz bawer dikim muaredek heye dereceke ku êdî her tiştê xwe serast kiriye. حبکی کاری زور بود کاری تکلیف که هینا نوا خو هندرو جی چارەسەر نکریه یعنی بهزه کردی را مجلس وطنی کردی را این مسئله خو چارەسەر نکردن و فرقه که گله که مزون هید نقابات و خلافات هنه جبر وی که از باور نکم کو زیده تکلیه به و او یعنی کسی گو رابونه چونه نخودیه بریاره کو بریاره بدن یعنی آنها وقتی گفت کسی که رونه دویت بریاره عبد سر عرضه کو او در ببه بنگها شورشا سوری یعنی ببه واره ببوره ما بس تا انجمن گل یا رجبای کردستان نخودی بریاره رجبای کردستانه باور نکم بریاره اساس دستیواده سر صدی یعنی ند دستیواده لذکر رساله بونو نامه بونو بین برکی اب دست پیک به از هیدار میگو باش اگرم سرویج راستن دست خودی ایگو سر عرضه يعني يقول يعني نهال سوري حموكي تشك هيز قوات هرتش دستي تشك دار هذا فهيزا سياسيه تشك داري حكم الهفدو ناكي يعني تشك دار حكم السياسات كيروجا السوري تبعي بدنا دجي هيزا لشكريه اسد ليس خاصه مبادره يعني قابك باشا لهيز جرد في قوات كتي يا قطار مفاوضات روني هيزا تهبت برياري بستيني وتوري بيجي ابريار صانديه تنفقري البنكها خو يعني اساس او صلاحيته لها بيقول برياري بستيني دو وقت يجي يعني انها مبادره ولا دست دولتي دنيا يدقري قافا كمزنه يعني دماغو تبيجي كحرتشتي خرابكن وجنوب رورن ام مبادره بكن ابا يجي باور درينا دا چه دركبه اگرم بيجي انسياتيفا هاتي پشنيار كره ها بلكي جبرگو نقابه نظام ومجلس غربي كردستان قال لك خرابيه تمام داوي بلكي قاون اشارات كي بده نظام بده رجيمك و فام انا معارضه تكليف كم بارب دوبستن ويعني النقابه بيدي وائتلاف التجاري تكلي قطنبونه يعني هردم تكلي هبون وبارزيو كفيدم الويدربون وجارنا مشاركه وزاره ذكرنا يعني بوزارتها هيتو دها جوهات بسرنكت يعني قال لك تشت هبون تكلي نهات ناخذ كرن لي برنجيجو واد خاصو ائتلاف قيادات ائتلاف يا بري براستي نتن بيد اهمال ذكر هيزن كردي حمو اهمال ذكر يعني 15 بارتي كردي يعني مجلس وطني كردي انكسي تقريبا 6 مها دوسيا انضمامه وانا سر رفكا دماد نقابه مع معاذ الخطيب وجورج صبر هذا يعني اهتمامنا داني حتى جارك يا زلمه مصطفى احمد سليمان باروش ما اخفين قلت جو هردو كان زاني بو كامله في الباكيه يعني بيريزيك قال لك مظن بوج معارضه ائتلافك ونيزيكي كردابن يعني نيزيك بنا قال لك شاشبو تبلولوجي يعني بهزي كردي تبلي ائتلاف بون ل تبليبونا باش بو وقال لك نقاط يعني بنتيجو صالح كردابون بصار خستن ليه نهاد ائتلاف اذا كاركي قال لك قصدك يعني تبليجو
تبلیغ جیگر سرک ائتلاف کرده لیت باندوراوی خرد دندره ائتلاف دنینه يعني او ائتلاف د اردا کردستان د کارنا کې او جیرولا خو وک جیګری سروک نه لایزه ام بجنا حکیم بشار اسطنبول تاکسي چيت يعني كسبيرانينا شخورا يعني او دكي او سروكنا ابي سروكا يعني جيجري سروكا غرق غرانياوي هبه جيوي هبه حقيقيه كو بريارا جيبستاني قالك جارا وقتيغو سروكي ائتلاف حاضر به رولا مجلس الوطني الكردي ائتلاف ده رولا ك بيجن ثانويه وجهه خونه قلتنا دور ده يعني نب شخصيته خو كتنه ده تشتيغو حقي قال كرد بجروجاوي كردستاني دس نخسر غارك الخفا غارن يديج نغرا خو تنظيم بكن وكاري خو دوي امرن ارماج سركي جوي مبادره هغه امر واسن كاكشور ام جار ديور لسر مبادره ارماج سركي بنيرينه ده چيه ارمانجا سرکیز باردم يعني نامه اجبو در دوره همش بو نظام همش بو وام تکلیه هگر هبون او تکلیب اجبرگو نظام نهاب سرکت و نظام انتخابات جي چکرن دنگدان جي چبو نظام و او تشتيگو چ اتفاقا گو نقابا کردا نظام ده هگر چبو به و پیرو اتفاقا که دیسوین هزا خاصر سوری حمو کی بخوازه کو دیسا وگرینه و کبره اجبر یک از خازم بجم يعني اف مبادره هانه نامه حمو بريجي ام مبادره چبون بريجي ام چون ماخوین بارم چون هاتن دانستاندره ده لگرک ام مبادره جدی به جديبه دو ائتلاف در دورجي دولت دنيا جي وهمجي تركي وابهيزنغو اري ائتلاف كن باور بكن كو افسي قطاع تشبه دمك جرد بس بارناكم قد باش امي فغرن علي دكاك شيرون ازين هابشم علي ميوان خادي محمود برو سياسات مدار جنر وجي وتبدي گنگ شامه به کاک محمود دمات باش يعني خواندن تاج في مبادره في انسياتيفه هاتي راگهاندن جالي انجمن گل يا روجاوي كردستان چيه بله سرچاوا سپاس بوتا و سلاب و مهرانی وجی براستی افشان دهانا یعنی وقت برای شیروان جدا زیاد کرن یعنی توقیتا وینا و درنگیا وینا گلک وقت به بالکیشه و سردم که دهات پشتی انجامه کو هلبجارتنین پیکنینه کو یه سروکاتیا سوریه چه بود باوری آمده حتانی ام بخوازن انسیاتیوه که بکن وک ملت کرد وک گل کرد یه ما یک لاش حیا وقتی قطک جلاش یه ما پینگاوا بده و نجه بریارا داوی به یعنی لحب کرن و ریکفتن دناوا مده بگشتی نبی لسر چه هلوسته به سر مافی گلی کرد به سر انسیاتیوه آشتیانه به سر چه به ریکفتن دناوا مفخوده تونه به وم هرم خلکی را بکن باوری آمده وی تو انجامی باشی نده از وینات کارم رو بیرنگی بخوینم باشه يعني قالك كاسد بجين بجي جاليه كي هاجا جاليه كي وا كانتونين هاجا مجري بري خوستري جاليه كي وا سياسه مدار هاجا راگهاندن کار وا جي در و روجاوي كردستان تا جو اليه كي ديوا بانغا مبادره كي كاش بو كريزيا ام بجين اوبوزيسيوني افيا كا جاليه وا چات خواندن كاك محمود بو یک تشتی گلک بالکیش ہے یعنی وقت بیجی سیاستک دقولی تیتا بکار آنین دورده او سیاستا دقولین البته د نرخ خوی سرکی دا وقت به پرنسیپکی نزلا بده دیار کرن و لو ماجی پینگاون بویرنگی و انجامن وقت بیجی نگلک پوزیتیو بدن داوی دا وقت به اگر ام بخوازن اپوزیسیونی بکنه یک بری هر کسی دوی ام ببنه یک اگر هم بخوازن پیگاه که دناب اپوزیسیون عرب ده بدن بری هر کسی دوی امال اخوا آفا بکن امال اخوا وقت به آسه بکن و جهاتن و بد آسه بکن کار بن برخوا بدن و خودی بریار و حلوسته که سیاسیه کردی بن جالی که ده وقتی که ایرو ده هندروی روژ آوای کردستانی ده تشتيفوتين كرن نا انسياتيفي آشتيانا نا بالعكس انسياتيفي تجبري فكر راماني آزاد انسياتيفي تجبري امبيجن قفتنا كادروين سياسينا تنكرنا بارتين سياسي رايا جدا رايا برامبر دوي هولي ده تنيا وجبوه يجي كي اگر ام بينغاوك لآجي دي فتن بيجن والله من سياسيفا كي دخوازن جبو مسألة اپوزيسيونا سوري بكشتي بشكي سركي هريما كردي ده ايرو ناوا اپوزيسيوني و جروجا يكي ده اپوزيسيوني ريا و با ارمانجي سركي شورشا سوري ده جبو چا وري احمال کرن ده آليه كي ده
آلیه گوتنا نظری ده ممکنه جر هاتیه گوتن لید آلیه پراکتیزه کرنا کار و خباتا سیاسی ده و پروسه کن لسروانات دینه پیکانین تجاری نهاتیه پیکانین واتا اف زمینه حاضر نینا ریکفتنا کرچیه بیش بوهیجی ویتا انجام گلکی پوزیتیف وی ندید باوریان ده. باشا کاک محمود يعني امارن دبي دما داويدا دجيفين دنابره هردو انجمنين كردي د جهاد الله خاصن يك لكوبانه يادي لقامشتو يعني تدبينا كانوا سيجنال هنا جكو ام بجن خالن هبش يكو هردو انجمان لسر هبكن د بشروج دا كو نيزيكا بكرن باوريا مدى نلازم تاني سيجنال هبن لازم راستقينيا سياسي دا بينغافين وقت بي كارا هبن بينغافي كاردنا مجبر كو براستي الترناتيف جويرة تنيا الترناتيف فينا كوكي الترناتيف فيج هفدور كرني تمامي اوا کو روش بروش بر جواندا گلی کرد وری پیش و لسر چارنوسا گلی کرد ری کفتن چه ببی اجا سیگنالک دبی بله دهن هیل نادا جارنا هن حلوستن درد کون هن پیشنیار درد کون هن آرا و نرین درد کون جناوا هبدو آلی اجان بیجن خوستک هیا اراده هیا لی او اراده گشتی او خوستکا گشتی لمیدان راستقینه هی نهاتیا برانبر یک وقت میدق شطرنج هی نهاتیا برانبر یک و هم باجون بیجن کشمات جبويجي بريارة داوي وقت بي بريارك سر بخوي تنيد هندوري قادة سياسية يا رجاء كردستاني بريارك سياسي سر بخو تنيد قريدا يا بريارة ومونوبول كريا مونوبول كرنا في بريارة سياسي ناهي لكو ملتي مال رجاء كردستاني بريارة خو بوشكاي بدي بيانجي كيل برجوان دا ترو دور وجيراني خو بفكري الكردي خو براي خو بسمامي خو خلقي خو هريما خو قندو باجاري خو باشي وزكي تندرستي راس هزر وبريارا في سياسي بده يعني كاك محمود تقول برياري وان نسر بخانه يعني جريدانا كي اليفا بنيرينا تدا وچارسريا هاي راست جبو بجن چارسكرنا ناكوكي نرا هردو انجمن دا ويچبا بنيرينا تدا بله باوريا مده يعني اف مساله كو بريارا سياسي نسر بخويا يعني دا الينا دا هاجر مرو وقت به عادل بيجي بينغافين كارا دا قوتين كرن لعرضي لروجا وقت روجا آغاي كردستاني زلال دكي كو ايرو بريارا ام بيجن انجمانا قليا روجا آغاي كردستاني شقنديلتي او ارمنجا او بريارها كو جورتي هلبتا اگر چنا كو كيد ناقه و قاضي ديمقراطا كردستان ذهبن وك عينك عاليا خراب ونخراب شكي ويلمشكي وقت بيورنا هولي لروجا كردستاني واتا جارسريا قشتي تويدا اوا جارسريا قشتي كو ابنا كو كي ورنا هلاندن ايرو روج مساله كردا مساله جارنوسيا مساله ميجويا اگر انسياتيف جي ورنا كرن او انسياتيف ارمان جواي سياسي زلال بن ارمان جواي سياسي نتني بيجن بيولا مي جبو مساله فردا وك پیمان ناف دولتي يانجي انترناسيونال بو ما في مروضاوات بيجن لي ودبن وجي تشتكي دي بوكو انا العرضيتي بيكانين مساله كانتونا ومساله خوسريا ديمقراطيك وانا غيرو صدي تشارج ما في ملت كرد نهات يا بيكانين تيدا وصدي تشارج ما في ملت كرد كي نهات يا بهور من كرنت بروجرام وبيرا سياسيه في خوسريا دا لو ما جي افتاتش وقت بي استنجينا اگر جو تكفنا بيشيا كنا هنا الرئيس ولا في كرداني زيكي هابن يا جوي حموي خراب ترجيكي يا جوي حموي خراب ترجي كوريز كتنج بو نرينا برانبري انسان دروجاوي كردستاني تايبتيج اليه سلطار و ایرونین و پیدنا به یعنی وقتی کو ریزگرتش نرینا مرنا به و گهدانج آرا و باوری مره تونه به از چاوا کارب به تر انسیاتیو که بدم و برای خو بدم ترکیه دو وقتی ایرو از تیم توان بارکرن کو از عمیل ترکا بمیاجی از خیانت بکردارت کم و ترکارت مودستینم و چرتبم از چاوا بتر قرض که بدم افقط اشتهانات و ورنه هلانین دوی وگرک لو اچی به جوی هلوستا گران وگرن جوی هلوستا گران درکن و ورنه سریا چارنوسا گلی کرد گو ام حمو یک ملتن یک خاکن یک ارمن جامعه سیاسی هيا جواب فلانی طنگ درکن و چه اخی امی کاربن انسیاتیو باشتر بدن و انجام باشتر جی برنگکی و ورنه هوله بله گلک سپاس بو محمود برو سیاست مدار جولات نروجه تمره بو گلک سپاس بو بجدربونتا
کاک شروان تشتکی سربارد کی آخفته کاک محمود برا دا قالك تشتي درس جود الماموستا تاني جبو واحد يتني قون هذا بن القامش له يعني قالك جارا دبجن فلان كاس خلكي بهيفيت كي دبي أرضي جرها به يعني بنجح جرها به كاف دانستاندم تشرنجي دبن و بريوا دانستاندنا دبي تسر عردي تشبكي برجو تخد يه زيت خدي قوتي قالك أنت انتياتيف دستيتا ده نه دسته کسی ده اگر تو بخوا نتنه رون ناب چار دیواره دو با خفن صورت ابگرن بیج خلکه او جی رساله نه ده اصل خدا یعنی نه نجد لو تشتیا نسر بنگه هکی هر دو الیجی یعنی او جی زان گفته خو حضور در واست کن تشتي جدي يعني قاوي جدي براتيك سر عرضه ديورنا او كرن يعني مثلا سينوره مثلا اسايشه مثلا قوته مثلا داباش كرنا كارم يعني هر تشت دويج نقطة صفر ده توري وتدست فيه بكي آلية ديجي مثلا آلية مجلسة قالجي يعني قال لك بيج ده شوية أوجي بيجي تشتي قوم دست خستير شوازي ديسا بدم جار كدي وإيديجي قال لك معنا يعني فرقك قال لك مظن هاي النقابة ده دوي باش دوي بالانس هيك أمي ورن للسرويجي أمي فاجرن لسر هالبجاتنا تشتا لسوريا ده هالبجاتنا ده تشيبوي بتعبات لدبرين كردي خودنا تجراشيا كاكشرون نه بری گوسادان بکوه ویجی هلبجاتن چکرن بله يعني تبدا عالم حموجي زاني وكسيج دنيا دا هلبجات الناس نكرنا وكسيجي يعني اعتراف بينا كريه اب دياره تشتيها ليست كاكا ونا حقيه ونيفي ملاتي السوري الدربه عرضا كردا دا وكا هذا خويا كرن القلق منطقاجي صندوقنا تشونه دا يعني او هجماري قدانا خويا كرن اساس جيرتنا اويره ودروشك جداد يعني قر هشتبانا انتخابات هالبجارتن تاجيل كربانا وقتبا حالك طار باشتر بوجبا انتخاباتي قو تشكرن دارينام ده يعني او انتخاباتنا بيش خص ونا باش خص يعني بهتر زرار هم دخوا بري قو بهن سوريا يعني ملت سوري دانستاندنا كردان بيرا چاوابو بتايبت اگر امر لسر هر دو آلين كردي بتايبتي اگر هر انجمنان ام بناو بكن هر دو آلي هفتان بار دكن او بيجي تو لقال هالبجاتنا بيدي آلي دي تمام بارد كه بجد تو لقال هالبجاتنا بو هالوست كتايا هجر الزلال يعني جديد في دربارة نبو راستيا فيتشيا كاك شيروان هذا هر دوش راستن يعني ها هزي كردي درج هزا بردا ملت حموجي غير هزي كردي قلت بانا هرن هالبجاتنا يجي كردا دنگ انتياتيف دستي كرداد بود ويا كده نه دستي هر دو هزاده بود يعني كسيش كرداز باور ناكم غير ايجو مثلا كاركر به يا ايجو جبو خاطر معاشي قطنا به هر دنگدان بده چند حب اوجي ممكن له وكيدي از باور نتكم انسان كي كرد هر دنگ خو بده بشار اسد بله الا اي خدي برجوندي كجلكي جو فدايته ده جبو اوك يعني وك رفع حتى جبو كارخ لي دبراتيك ده يعني مجلس كردي تولي بجارتنا نبو وهش كرجي كركو استفري نبو ما آلية ديجي يعني آلية مجلسها قال ويجي هشكركر بري وزارتني قرت تباه كربك وداخيانية جدا دركتن أو جبوت ضبابي دركبه أو يعني وبيد هذا بيد خيايب هالوستك يك هالوست يعني چنابه يك جفر تشكي بيجي وآلية دي تشكي دي بيجي يعني صدامان وان هالوست مركزية قراري هي صدامان وان هالوست أسخاصم سخاجي بيجي يعني هاجر أو اتهامك كو ضبابيات ده هي تبليغ مثلا الكوباني ولا الديرك مناطق كو تام بالحكمه بهذا ده صندوقنا شنو بده ليه لا ازبيجم وزنسر تجي يعني ديفيجن يعني اتفاقك ضمني هي كاتشيا لخيا يعني انا برا الرجيم اختي قلت بخازي تكاري مثلا مركزي او هنا مركزي نفوسي يعني تكارن هر تشتي بكن يعني ندي على قالك هالوسط هشكرت ديار يك هالوست هاتوا خويا كرن سروكي وزراء سروكي وزير تشتكيت بيجي هوا الهام احمد تشتكيت بيجي يعني هوا كدي تشتكيت بيجي نا قالك هالوست ديار بانا ام دجينا يعني نل دجينا ابا دبرد ضبابيتك هوا وجنا سوجي خلكي وسوجي من سوجي وابخويا قالك اوا هشكره دستيشان كربانا كا مساله شي بله امورن لسر بجاره قدين يعني هر درباره فيها كده دفي هم بجا فتره كي قالكي كيم دا دو جيفين دنابر هر دو انجمني كردي ده هات من برس كاك محمود جيكر يعني اك لكوباني اك لقامشلو يعني درباره فان جيفين عندنا كو سيجنال هنا كو ام بجا لفهاتن درباره ليستاكي كار هاف باش دنابر هر دو انيان دا بكرند بشروج ده
نها يعني بلكي تشتن قال لك بتشتكي بو اري كارياج بو مساعدات ورن او جيت كذا بن برجوانديه على كده الخوفا جرام قال لك رحنا كرن جراكا منظمات دولي هيئاتكو اري كاريات كان انساني هركز درباسي منطقه كردي بيج بو خدمات ابكي همجي خلق ناس بكي جبو بدرد كل ملت الدنيا بدنا ناس كرن افقاف از تخمه بنوي وارده ولا وكي ديج اساس جبو خاطرك وهزي كردي الحموله فقرن قافك قال لك برباش سير لازمه سروا بسكن حل بكن دوره ورن وان نقاشات قدبن دوره ور چاسرتن از باور دكم ابايام مراوغه حردو علياش يعني ويت ام جامينه دي دوي سر عرضه تشتن براتيك ببن وبركي جفينا داوي ايرو يان صبا يعني اوجيتي ابيا داويه وكابريار بستن ازوار ناكم كو لاب انجام جدرنا كان ناس باور اكبر قريب بريوي تشندي هنا دوي ورنا كرن يعني قال لك تشتنا يعني ام دريج بكن ليست دريجه دوي اوقاتش تاع سر ببن ثقتنا مع باورينا مع نقابه اف باوري انا كدوي تب كار وغيره تب دليل واثبات باوري وغيره وجي خدي برياري خدي قوته دوما يعني ايجو انتياتيفت كي ايجو كاري عرضه بغارت كاري معادله بغاري خدي قوته خدي هزي سر يعني او دكاري تشتاب تبحث هنا كيرت اقول بتشتي باش ماي ين ماين واچانا سر بكر يعني او تشتا بنرينا تدا كي بو سدام حتى بناكو كي دركتن انجمنا قلبو يعني يا رجباي كردستان ما نها يعني كردي بو ده اساس ده يعني نها اب هزي دي الجوري قوتا خو نام وگرن نقطه صفر هزا بيدي ويان va partiye di weke hevbû yani belkî gelek partî jî peyedê xurtir bûn tê bîra demeke yekî li Ewropa mtihîla me dirûniş digomê sûretkî ji xwe bigirin digonana xwe da paş newerî bû sûretkî xwe me bigire peyede gelek tedelê dihat û peyede gelekî hindik bûn derdketin muzahara mebzorê 20 heb 15 heb 5 heb dirêj ba me derdixist demekî hêz yek bû divir de wextê got şoreşê dest pê kir hêzeke ne normal yani tiştekî got aqil nasewrêne هي بهذا هذا قرت هم يعني بهاكي وج قنديله هذا قال لك خرت قرت وتدريب واريكاري وباش بكاس الدين رخنا دقن بجي افكاري اللي قال رجيم يجي درباره دكري حتى كوباي يعني ها رجيم بري وانا باكره بارتي كردي سوري باكره مجلس يجي مجلس وارنا رونش نداونستان يعني لسكي سياسي الدنيا حمو كي دبن برا بهذا او لسكا كربي بركينا بارتي كردي مجلس بوشمان بو يقول لسنا كريا يعني دور دجي برجو ظروف نمشتر لازم سبب بتشبون اوجي تنبون يعني هبون قوتا هردو كاوكا هبو قصبو بركي قوتانك بارتي كردي قال لك جا بايده خرتربو دور دبانا على تكلي والظرف و باور دايركت سواربون يعني التيار الحسبي سواربون وبيش كاتن يعني جبر ويكي قوتا سدما ناكوكيان من خواست از بزانم بزانم تنا داخويا بله سبب ابج برجو يك هيزا يك بهيزا يك جيت بيجي مكا مشاهيد دايم خوين دايم مكد دايم وتل حتى نال وتل ارنشتيه وتل تشتغنا كريا بس عليك دي ريجينا دايه داكو كاري خبك اوجيها يعني قال لك ده دقيقه ودني ساعتين دو ساعات دمرون كاري هرتشتي شيرواب كله داوي ده هز دستي خدي قوات ده انتاتيش دستي ده ومبادرش دستي امر لسر برجاندين كردان بتايبتي هاجر من سر انجمن اجتماعيه كردي هاجر بيجن 16 خال لقال اوبوزيشن امزكريا دربار مافن خو انجمن قال يا رجاوي كردستان هاجر بحث هرتن كانتون انجم بك بتايبتي اوتومات باردكن هفكاري برجيم رايا اقمر اني زمان يعني برجاندين كردان تلقال كيد بينك اكشروان نهاد بتايبت دوی قوناغا هستیاردا کی وره وج رژیم باشتر به ها گاون انا هردم سیاست ده شورش ده گاوه کمین هنان یا مهم کن ها رژیم هره برا بچکی سر عرده وجه سر عرده تچقاس قوتا خو تچقاس قوتا سر عرده حق قصجته تي حق جبستاني لید اتفاقيات جي يعني پیمان جي رولاوا گلکی خورتا گلکی هيا پیمانه کو بتلاف راحتيه مذكرن پیمانه کا باشا يعني وتايبت دما جربا ده برگو اي بري جربا كسن عنصريبون يعني اري خدانا بشار چترو باشتر جربا بهتر طابعك يعني بهتر قبول دكي جرهز كردي تام كلكاي بيسكن حالي حاضر ومجلسا جلجي قورون مجلس كان يصير بهدورة كاربكن وكاربن باندورة كخرط والائتلاف بكن ويبن اري كارج ائتلاف را وبهن جو ائتلاف سر كبه لدبر مقابلي ويجي جرهاك تشيبو جرك حمايته
كردا به يعني وكردستان به بنجه هكش بو شورشا سوري يعني بو ائتلافه أصبحتكم يعني برجندي كردا بهتر وب جبرجو قافقاتيش مشتركو شش هيفا ملفه مجلس الوطني الكردي صرف كامات توس بيك هتبو كسي جوانان اهتمام جدا داني ده يعني جبر بيه كي أصبحتكم نهاكو مجلسا حالي حاضر التفري قوتي ده مقافقاتي قوت قال سنو كاري خو خوشكنا كنجي دكارنو لك خرطر بلازم وجو مجلسا غربي كردستان جي تولي وابي نقاطنا قول هفدو بكن أصبحتكم لقال اوبوزيسيون تتبج لقال اوبوزيسيون بل يعني تبحثات جربه كرت تقول اوج بو كردان باش بو انها بحث تكرن كوي جربه هاجر بيجن جاره كدين هاجر بو ولاياتك دي به البجارتين يعني بحثوا كيدك يعني كدي البجن بالليرين تدا كيجي كردان باشا كو جاره كدين الي جربن جربره يعني وين جارك دي انتخاب بكن يعني ام بجن يكي دي بقارن كو بهتر كو دباكو او ما في كردان بهتر ببجنينا تشاهد بينا هاي مز شخصيتات جربة توريجو از قالك ينزيك يعني ناس لكن وك كس يعني بله للجورج خندنا مجرى وك جوز معلومات بسردنا هفدو او هي فيدا كردا بهتر جي برجوازية وطنية سورية عرب هي كسين وك الافغاني وك كسين فاشيست اي كو عربي ونظام شد دليواتا كونا خازن سوري بارچه به كردا اتهام دکن باتشتا جربا فيدا كردا بهتر تيدا هي وك انسان كي منطقيه كردا ناست كي علاقات الشخصي نقواي كردا ده هنا كردا جل كي نزيك بناست كي كرد جي بناست دکن دكارن بهتر تكليا بكن السياسه دي قال لك جرا مساله شخصي قال لك رولا خد ليز بركي انا كنت بينا ليه قال لك رولا خد ليز بركو هفدو ناس دكن كارم هذول بدو بستين اجبروا او مساله فكرجي ايديولوجيا انه الامه العربيه ونظام ابقى شعارات براق الجم جربه بهيدا ناب الجمينين مساله سوريه بلكي الى طابع يعني تربايك عشائري يعني فتبويره كاري بده وبستينه بهترجي جي تنسيقي يعني حسن عبد العظيم وايدي ايجو كرداق كانتون جي قبول نكرن واداره ذاتي قبول نكر فتقاس تشبه يعني تشابجيز يعني بهتر ولا تاخذ باريزي او اخذ باريزي تقبل ناكه في وارد از بارتكم كو جربه و باشتر بش كردار امرن لسر انجمن قال روجبا كردستان داخواز كربو بك ائتلاف دا كواليسيون اجتماعيه سوري لاف داخواز هاتي برات كرن هجرم لسر راوستن يعني شما قبول نكر بنرينا تداكو انجمن قال جي تبلي ائتلاف ببا يعني نوا خست بكفنه ونواجرات يعني أنا دائما اتهام تكن بيدك كو بريجيم ريا أو قالك جرات اتهاماتها زيادة بون يعني بقول يك راستيه بيجي واجينا تخست وتأثيرات دولة نديجي هبو كو بيدك كذي غير ولا خرطر بيته ده ائتلاف ده وبيدك وكجونات تشتري سري مجلس وطني تكرن بيدك قبولنا كيس درباسهم شريك قوات تشتم يعني أو بيك خلاف دور ده هي بيدجي نخستي جو بجدل درباس ائتلافي في كده حتى مرجي اني بون زمان هجرم لسر كواليسيوني او مرجي جو هجر بهدي تفليوابه يعني بشويك راستاخو شاي رجيمي بك ابجي اني بون زمان اريش اواد يعني انا مسترجو غافي جوار يعني او دخوازن ائتلاف بيجن غافنا براتيك دوی ام هلوسته که هشکره و کن هاکو هلوسته کو ام بیشن جبو مجلسا که انسی چاب هدور نقاشت که ام بیشن گاونا پراتیک دور درجیت خازن هلوسته خو هشکره بنده خویا کرن کو ام بیشن هشکره دیجی نظام کار بکه شر بکه لی پیدیجی دبیجه باشم شرکر و بمبا هاتن تی کار به سلاح بدم الديجي طيران ياس كاربم الدفاع الملتي خافكم افجي النقطه كان صالحه بيديد فياليدا ودياليدا جي حقه يعني انا امجي رونشتم امريكيه رجي او رجي تمام ام كاشر بكم تمام كاشر بكم تم حمينه تي صاروخ قدمت بما صاروخ مدانا حمسه اريت دانا حمسه ليه بركي ازنا خازم شيء كار وك حمسيل بكم يعني وتالي حمص حمو خرابو دركت وتشو بله فاكشنون دمي منا ما ازي ورم سر برسك تايبت تناسكرن تنزيكي بارتيا بهده وبتايبت تناسكرن برخ نخوين تند لهمان بارتي لبهده قالوا بنرينا تدا مثلا كسات وصا هجران بيجن راس دراسي ده بهده اندام وصا دناف خدا قبول لك ناقه يعني نهاج برولوجي ناكوكي هنا اللي قال لك يعني ناف فندري بهده ده هر كس رخناتك وجمريز بيجن رخنابك ولا الهندرو رخنابك الهندرو نما ده دنگ بيچ کی در که در واس اف باوريه من شخصي ناس خازم کو
انسان بشكل دنگه خدار خجبر گویرو مثلا کردیل بر خطر که گله که مزنش پیدایشی مسترا وش پیداکیجی مسترا وش پیداکیجی مسترا ویجی تو لازم ببیزن تمام باش بردوام بگه اگر تو هنده دبتا کاری واسه رخنا بگه لندرو جی مرخنا دکرن لندرو جی مولا رخنا دکرن یعنی براستی مرخنا دکرن لی گهارتن چیند بله یعنی دوا گوت دنگه خدار خیدار وش بو گهارتن چه به لی گوت تتبع جديد تتخاذ مثلا دنگه امتى دار نمزه وقتی تقول کی معاذ که دنگه خب لنتر بکم و اذا كبدر و جيران دنگه وقت جبر ويا كيس خازم يعني رخنا وري كرن از باور ناكم جو كز دجنه پیدا هبه يعني برد ويج ويا كي فهم كان او تنه دجنه خانه يعني ايجو هشكن ايجو هلوستا گوتنه هش خلكرد وج گوتنات كن اوت كن او دجنه خو وكي ديجي يعني باور ناكم مثلا كي كرديان بارتي كردي حتى بارتي كردي هذا درجه گوتن يا اخي كاورن شد نقوى النظام ده هيج مرة بيجن يعني أنفعهم بكن بيتشي يعني نل ديجيتاي تاني مثلا حزبية مسيطرة مثلا أزاتية بهم جي خلاص بن ملتما تقريبا مليون ستاندر كاتية فالا بويا يعني قريبهم بالقامش لو نتقيان لي قالك تعدل معك باشا قالك سباس بو شيروان إبراهيم چالك فن سياسي تميمانه وقالك سباس يا بشدريات قالك سباس لگور زانیارین آجانسان کو بریاره کنفرانس که تایبت بروجاوی کردستان ل اسپانیای بل درخستن کو اف کنفرانس بردوام به کنفرانس قرطبایا یا کو دمها چله بوریدا بریوچو آرمانج جوی کنفرانس او کو نرینه که زلال یا هفبش جبو چرا سرکرنا پرسا کردی لسوریرا ور آماده کرن هر وها کو کسین دو کمیتا آماده کاری دانش آجانسن گوتنه کو او دخوازن نرینه که زلال یا کردین روش آوا جبورا گشتی و یا جیهانی را وره پیشکش کرن جبر کو جسالن پینجی و هفتی حتانها پارتین کرد لروجاوی کردستانه تو نرینه که یوان اشکره جبو چاره سرکرنا پرسا کرد لسوریه تونهیه هر وها جالیه که دنوا درباره کسین کو بجدار وی کنفرانسی ببن گو گلک سیاست مدار روشنبیر روزنامه‌وان و اولدار و جن و جوان و چالکوان و جبو کنفرانس بین خواندن لپیاده و پارتین دن ین دریوبریه دا بجدار جبو کنفرانس نهاتنه و خودن سروک سوریه بشار الاسد یوکوی 7 سالن دن جپوستا خدا بمینه دیار کر که هلبجاتن سروکاتی سوری پیامک به حزب جبو ولاتین روز آوا ینکو پشگیری اپوزیسیونی دکن اسد داخوانی خدا یک کم دا پشتی راگهاندن انجام هلبجاتن دا گوت رجایا بلند یا بجداریا خلکه ده هلبجاتن دا پیامک به حزب جبو روز آوا ولاتین کو دستوان دشری لسوری ده هیا اسد هر وها گوت کو گل سوریه پیامک جوان ولاتان رشان کو او زندیه و لسر دیار کرنا چارنویس خو به دست خو داتینه و هر تم لب شروج دنیره اسد جوینا خدا لگل سروک کمیته اولکاری نتوی و سیاست دروا یا پارلمانتو ایران علی الدین بروجردی اف گوتن کرن ده البجاتن سروک کومار لسوریه کو ولاتن روج آوا گوتن کو اف البجاتن نروانه و تو آتاوی نینه بشار الاسد برجای 8.7 جساده جدنگان به دست خط و دو پوست خودما هفپیمانی انشتیمانی یا اپوزیسیون سوری ده داخویانی که دراگاند که هلبجاتن سروکاتی لسوریه نروانه و نونرتیا سوریه ناکه هر وها بیویسته پیشگیرین باش جبو اپوزیسیون چکدار را وره پیشکش کرن دا کو پیوا هزه پیوانا هزه لسر خلکی وره گوارتن هفپیمانی اپوزیسیون سوریه ده روژا پنجشنبه د بیاننامه‌کی دا تکس کر کو هلبجارتنین اسد نشرعینه و نونرتیا گل سوریه ناکن و پیوستیا اپوزیسیونی به بشگیریه که بهتر هیا جبر پیوانا هزه لسر عرده وره گوارتن و اسد مجبور ببا رکفتن ناف دولتی ین کو وک بنگهکینا جچار سریا سیاسی را لسوریه وک بیانا جنیو بپجرینا بیانیه سربار کر کو ده رژیم اسد بشداوی جشانوا پیکنوک بداوی آنی براگ هاندنا سرکفتنا بشار الاسد ده هلبجارتنین کوپرانیا گل سوریه پایکوت کرنا
اف هلبجارتن کو فرمانبر و خوندوان دبن گفیدا تیدا بشدار بونا و 9 ملیون پنابر و کوچبر دهندر و جدروی سوریه ده هاتنه پشگوه کرن. سروک هفپیمانی احمد الجربا گوت بشار الاسد ویل همبر حمو جیهانی راگ هینا کو دیسا گل سوریه او وک سروک سوریه هلبجارتیا و یا راست اوا کو اف هلبجارتن لیستک و درو بون لسر گل سوریه و لسر تواهیا جیهانی و انجام وی دیار بون. سروک هفپیمانی دگوتاره که دا کو دروجنامه اتحاد ده هاتیه بلاف کرن بردوام دکا و دبیجا. بشار الاسد شخاصی جگل سوریه بکجا و تانک و بلافر و موشکین وی نکارن شورشی راوستینن. اجبر ویکه دوجوا کاناف دولتی بسروکاتی امریکا نمایک زلال بگهین اسد کو هیوین وی بسرکفتنا لشکری تننا. جربا سربار کر کو حوال بند و پشگره گل سوریه آلیکاریه که بلز جهیزین مرا لسر عرده پیشکش بکن و حمو آلیان مجبور بکا لچار سریه که سیاسی کو وی شری بداوی بینن بگرن. و امنا خوازن خوینا سوریان بیواته هرا. دداویا گوتارا خدا جربا دبیجا پشتی کو نقشه آشتیه لسوریه زلال بویا و گاوین پیوست جبوگ هستنا سیاسی بافکاریا حوال و پشتگرین مرا تشتاکو ملت سوریه نها پیوستیاوی پی هیا کارکی جدی لسر عرده جبو آواکرنا دستیا حکمداریه که دمکی. منال محمد برنامه آرک. بله تماشاوان هجا هر لسر مجاری و مجارین دنجی نها محمد خیربنک و اندام کوالسیون اجتماعی سوری لولات ترکیه و بجداری گلتان بکاک محمد دمات باش یعنی دست بگه دا اموار لسر او پروژه هگر انه ام لسر راوستن کود کوالسیون دنها تکرین درباره دامین کرنا چکین پیویست جشورشگرانه تشتاک نهایه گلو ده پروژه و دنها باشه از پرساخه دوباره بگم کاک محمد من پرس کربو یعنی درباره کوالسیونی دا چه تشت نهایه جبود دابین کرنا چکین پیویز جشورشگرانه تشتاک واسه هایه Quindi non sapere avanti di nuovo a dire che Francia vuole loro discipline sia وحتى أنا كنت أشتكي يا سمين بالذات بعض شغلات الروتين بعض شغلات البيت وهذه كلها شوية كتير کاک محمد خیر بنگو از نچارم استبرم دنگ باش نای استودیه اما حال بدن جاره کدین لتفگرن گلکس پاس وزیر دروا یا بری امریکا هیلاری کلینتون راگهاند که دسپیکا کریزا سوری دخواست که اپوزیسیون سوری بچکدار کرن لی سروک امریکا باراک اوباما اف یک رد کر کلینتون کنها پرتوکا که لسر بیرانین خواه دما کو وزیر دروا بو نویساندیه گوته دا بالدکشینه لسر هن زانیاری نه که برینها نه تبو بلاف کرن درباره کریزا سوری دا کلینتون د بیرانین خواه دا دبیجه گلک زحمت گوچار سریه که جه پرسگریکن آلوز را بیدیتن و بتایبت دما کو اف پرسگریک براستی آلوز با و دمه دا هر بجارده که جه بجارده دن خرابتر دبه اف یک جی لسوریه دیار بو کلینتون درباره باوری خوادا پیوستی شروان اپوزیسیون بین چکدار کرن و پرورده کرن جبر کو اف یک جچار سریه هری باشه بو روبرونا هیزن رژیم دا و گوت اگر امریکا تفگره کربا یانجی نکربا ده هر مترسیا و هبانا لی سروک باراک اوباما بهتر دخواست روشی وکا و بهلا و گلک دور نچه بریا چکدار کرنا اپوزیسیونه دروجا 20 کانون 2009 هیلاری کلینتون بو وزیر دروای امریکا و 4 سالان دوی پوست داما و پشترا دیگه صباط 2013 دا جون کری لشونا و هات دانین دی پیشکتنین میدانی دا لسوری درکتنا شر و پفچون تندنا برای هزین رژیم اسد و شروانین اپوزیسیون سوری لهنک پارزگهن سوری و که حلب و حما و درعا لگور جدارن اپوزیسیون سوری کو فروکن شر ین رژیم بچکین گران باجار اتار بوریا گشتی یا باجار که اورم الکبرا و باجار تل رفعت لگوندوارن حلب باراندنه جبلی تو باران کرنا هزین رژیم بتوپ و تانکان و باجار که تسیل لگوندوارن درعا
لگور همان جداران و لگوندوارن حمایه شرو پفچون گراند ناورا شورشگران و هزین رژیمه لناونده تل عثمان یا لشکری لباکور روژ آوای دوره که ده همان دمیده رژیمه به توپ او دور دباراندن. بله تماشاوان هجا امجاره کدین محمد خیر بنکو اندام کوالسیون اجتماعی سوری و گرن لولات ترکیه مرابه کاک محمد جاره کدین دنباش گردنگ دشه دنباش اما ورن لسر پرسکیدین یعنی دنگ باش نادهات استودیو یعنی ها گود هنه دبیجن وی جاره کدین هلبجاتن سروکی کوالسیون بکرین یان وی جاره کدین جربا ببه سروک یان وی که دیشونا بدانی یعنی چه آگاهی لگلوان ها درباره وی کدا بله گلک سپاس او هلبجاتن سروکاتیا کوالسیونی ده دسته کما هفته ده گرک بیل دارخستن لی تو کسک آنا ده کسکی گلک ناف همه تین دانستندن و پیشکش بکنج بو سروکاتیا کوالسیونی لی تشتکی و هاتنه یکو جربا بیانجی یکی دمدن او ناوی کاک محمد تبع صح ناواکر او ناوی خواه البجارتين یا ناوی خواه دیار کرن او کینه هگر تبکارج مربیش براسي تتسي انا اشكره نبي خد يا مكريه للجور تي بيستن وكج هندري الكواليسيون تي بيستن ناظر تيم بيستن وكرياض حجاب وكهذه البحره وكانس كنا ناس خلق تبيزن ديجن وابانا خو بيشكش بكنجبو بجابني سروكاتيا كواليسيوني ليتي كسي برنجي فرمي نبي خد يا مكريه قد خوازه خو بيشكش بكنجبو سروكاتيا كواليسيوني باشه یعنی به کاری کمیته یاسایی یا بسر کوالسیونی و یا بسروکاتی حسم المالح به که درابه و خواهد تشتکی دوی که یعنی سیاقه بکه یعنی اون به جوی کمیته اون چه گمان دکن کاک محمد او کمیته یاسایی ترولاوی آنا پیشکش کرنا دنگاد و نواد تنیه لیت جواده جوادا کو دل دار خستن جبو هالبجارتنا دوید میده چی کسی بخوازه جماعت هر کسی کو خو پیشکش بکه بخوازه خو جبو سروکاتیا کوالسیونی بله یعنی هلوستا کتله کردی دناو کوالسیونی دا هلوستا وی چیه لگل جربه کجاره کدیم مسروک یعنی لدیجی وی کیه اما که وقت انجمن اجتماعی کردی ام دیگر دنگی لگور جمعه و لگور نادینگو بین پیشکش کردن جبو سروکاتیا کوالسیونی و لگور درجه وندیه ملت کرد دوزا کرد دناف کوالسیونی دی و چه غیب بریارا ما بیت دنگی ما بریارا خوبدن لی ام نظام ایرو که چه کس هنه چه ناف هاتن پیشکش کردن جبو به هالبجارتنی باشه اموال لسر سروكي يه نهاية كواليسيوني احمد عاصي الجربه يعني حتى تشخاصي باندوراوي هبو يجبو ام بيجن نزيك بونا هالويستن كواليسيوني بو بابتا كردي يعني مجرى كردي يعني دوزا كردي حتى تشخاصي باندوراوي هبو براسي رول كوي و باندورا كويني اريمي ترك جرين هبو درباسبونا كردا دش كواليسيون رجي او البشكرياوي دوزا كردي رو درباسبونا ما وك انجمن اجتماعي كردي اي كواليسيون اللي حطاني انا نهدش بريات دفتي سروكات كواليسيون دن عطاكو امبيش تشيكيو تشيلك براسي كلك يوصي اجتماع درباسبونا حطاني ايرو تركي المانيا هنا أمد فاضل وأم وراس ورحني بدل أمكار بفهم كمان يابتن علي وأمشي برسكريكا كرديشي وك فرجات برسكريكا سوري جاب تكرم أمرن لسر هالبجارتنا كاك محمد يعني هالبجارتن هاتن كرن سروكي سوري جارة كدين بشار الأسد برجاء 88.7 جسادي جارة كدي بو 7 صالان بو سروكي سوري يعني ونوكا كواليسيون هل وستوا فيها كذا تشبو يعني وني تشب كنها ولي جارة كدي 7 صالي دي بمنين حتى كو جارة كدين هل بجارتن شبه يعني هل وستا كوديها بكاك محمد براسي ام وك كواليسيوني مدل هيبيا وان هالبجارتنا ون جبل جبريد ام دزانين كو هالبجارتني بهندري سوري تشيبوني جي تما حافظ اسد حق
كاك محمد بله فرمو من الهيفيا هالبجارتنا بون وكاوي تشي انجام شي دركبن زارم كيشي دنگ بكاك محمد خير بانجو هنا باشا قالك سباس ابو محمد خير بانجو اندام كواليسيونا اجتماعية سوريا لولات تركيا تمربو قالك سباسيا بجداريات تتكن هر حفت ولات دولمند د جهان دا تناس کرن بجروبا حفت ولات كندا وبريطانيا وفرنسا ويابان والمانيا وامريكا وايطاليا لخوا دغرا برسوا هلبجارتن سروك سوريا بشار الاسد دا واف اوبراسيونا هاتي کرن دربار هلبجارتن دا لسوريا باوبراسيونا كشكلي دا ناس کرن وقت نابا اليكارج بوجرس سريا كريزا سوريا لوي ولاتي کو بهتر روشی آلوستر دکه همان گروپه انجام وان هلبجارتنا بتندی رد کرد و تکس کرد د برنامه خدا کو پیشروجا بشار الاسد د سوری دا تنیه کو دوی جوینا بلندا لوهاتن هات کرن دربار هفکاری لگل ولاتن جیران سوریه جبو چافدریا او جدرا جهادیان لسوریه پیشگیر دکه هر هفت ولاتان بانگ لولات ایران کرن كورولك أريني دا أولهية هرمي دا بليزا بتايبات لسوريا وزارة الدروا يا ولات فرنسا راجهاند كو عينات لسوريا هاتنا كوم كرن بشتي هريشين كوتي جومان كرن كو غازا كلور يا جحريت دا هاتيا بكارانين كو حتى ناهين دبن بشكنينه مخبري لفرنسا دانا دا ماجا كدا كو باريس لقال هفباش هفباشين خوا ين روج آوای بشوکی ورد و هفریزی وی کاری بریوا دبن جبولی کلین کرن بتکازی کو شامه چکین قدغکری جارا کدن بکار آنینا یاننا هر دوی درباره دا بردف که بناوی وزارت فرانسی رومال نادال دازانین گلک شهد حالن وی بواری هنه اشکره دکن که دمهات شینای کم دا سال 2013 بکتنه 14 حالتین بکار آنینا چکین کیماوی که گمان رگزا کیماوی هاتیه بکار آنین دهن حالتان دا که غازا کلور به نادال هر وها گوت مال سر بنگه که نشتیمانی هنک عینات دوی درباره دا ورگرتنه و حتی ها هی دپشکنی نیدانه لگور چالاکوان سوری کو کار کلاندن جبول گراندنا شونوارن کوین یکو موجیاوی تی بریا 100 سالان بریا زاینی فروتناوی به بهاین ارزان لگوندوارن روجهلاتا دیر زوری گلک چالاک بویا اوپرانیا او دورن شونواری ینکو اوه کار نهاتی دا چالاکه لدیر زوری کو جه بناودن که یه مرنشینا ماری کو بریا 2900 سالان بریا زاینی لسوری رابو بو هر وها شونوارین دورا اوربوی لصالحیه لرجالات باجار بو کمال وكلها الرحبة لرجعواي الميادين ودفرة ترقى لباجار الحشارة كل دايرة زوري وبطيبات لباجار المخبي ونافندا مزقفة العمري كاري كولاندني هاتيا كرين وچالاكوانن وي دفري دبيجن او امرازن بكارتينين دكارين كولاندن وليگرا شونوارن قدغكرينه دجيه شونواري دا لي بكارتين جبر چافدري لسر تونيه گوپرانیا جاران همو او پارچین شونواری دیدما در خستن آوان تین شکستن جبروی به بهاین پر ارزان تین فروتن نوچه ما بداوی هاتن امیجاره کدی سر نوچه ببیرا بینن د انجام تقینکی لباجار تلتمر جنک و دزاروکان جیان خوش دزدان شاندکه انسیاتیوا پیاده و هوالبنده و ایرو دچه ترکیه بشار الاسد هل بجارتنین سروکاتیا سوریه پیامک بهز بوش بولاتین روجاواین کو پشگریا اپوزیسیون دکن اپوزیسیون د بجا هل بجارتنین اسد نروانا شورش د بردوام با داعش خجبو پیکانینا اپراسیون که لشکری لباجارو که قباسین لدورا بابه آماده دکه بریاره کنفرانس که تایبت با روجاوای کردستانه لی اسپانیای بیل دارخستن لیکولین درباره وان هریشین کو گمان غازا کلورت دهات به بکارانی لسوریه بردوامه
روچه با الیکاری هفکاری من تیما ارکیج ورهاتن پیشکشکرین هر شاد بن